Reka nongere ngusuhuze mwene data wakundwa n'Imana, urose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho hano kuri Open Rwanda News. Ni channel ikugezaho amakuru atandukanye yibanda ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga. Ni amakuru tugenda twibanda mu bice bitandukanye, hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu bice bitandukanye bya Mushaki. Haje kugaragara inkuru y'incamugongo ku ruhande rw'umutwe wa M23, aho uyu mutwe wa M23 wongeye gupfusha abandi basirikare bakomeye biteza inkeke ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23. General Gacheri M23 biri official yamaje kubyemeza ko yamaze guhitanwa ndetse arasiwe muri Mushaki. Ibi rero byateje impagarara zikomeye runtu kuri umutwe wa M23 n'agahinda gakomeye kuri General Sultani Makenga n'abambari be, kuko muri aka kanya umuriro wongeye kwaka, ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kujya mu kaga nk'uko bitangazwa n'imwe mu bitangazamakuru, aho M23 yemeje urupfu rukomeye rwa General Gacheri. Ibi byabaye nyuma y'ibitero bikomeye byagabwe mu masaha y'igicuku, ndetse aka kanya urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya rukaba rucyumvikana. Umwe mu baturage batuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi muri Mushaki yagize ati: urugamba rwaramutse. Ndetse kuri iyi genekerezo y'itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026, abo aka kanya tuvugana ni imirwano yongeye kugaragara mu bice bitandukanye bya Mushaki, aho drone zarashe Gacheri twirebera, induru zikavuga, abaturage bagahunga. FARDC isigaye ikoresha systeme zitabaho zo kurasa bikomeye mu cyico bamwe mu bajenerali bakomeye. Ati FARDC irabamaze. Mu izina rye atashatse kurya hanze, yavuze ko FARDC yamaze abasirikare bakomeye. Ibi byateje impagarara, umutwe wa M23 watangiye gusubira inyuma gahoro gahoro, usubira mu bice bitandukanye byo mu birunga. Ibi byateje impagarara, aho umutekano w'abaturage bakomeje kuvuga ko nawe ukomeje kujya mu kaga nyuma y'imirwano. Nyamara ibyo byose biraba, leta ya Zunze Ubumwe za Amerika zarasabye agahenge, ariko ako gahenge ntikigeze kubahirizwa. Mbere y'uko duhamagara mugenzi wacu ku murongo wa telefone, ndagira ngo unkandire kuri ako kantu gasa na sabune cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza, wibuke kazogera ka mbere bita subone, kugira ngo tujye tubana muri update nyinshi zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike, ndetse usharinga iki kiganiro kirebwe n'abantu benshi. Ni iby'ingenzi kandi ndagushimiye bivuye ku mutima. Nyagasana akomeza kumpera umugisha. Itangazo M23 yasohoye rya TTGC n'amahanga ni itangazo rigira riti: ubu aka kanya ibikorwa bya gisirikare FARDC ikomeje kumishaho ibisasu ku mutwe wa M23 byongeye guhitana bamwe mu basirikare bakomeye. Aho aka kanya M23 Oscar Barinda abinyujije ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, muribuka ko yahindutse X, aho yatangaje amagambo asa nayuzuyemo agahinda n'akababaro kenshi. Ati rwose twamaze gupfusha bamwe mu basirikare bakomeye kandi badufitiye runini. General Gacheri yaguye mu gitero cya Mushaki. M23 muri uru rukerera rwo ku itariki ya 8 yamaze kubyemeza, dore ko byari bikiri guhihwiswa n'ibitangazamakuru hafi ya byose bivuga ko uru rugamba rwasize bamwe mu bajenerali bakomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 basize ubuzima mu bice bitandukanye. Ndetse Oscar Barinda akagira ati: ku rugamba dufite inkomere nyinshi zaguye mu bitero FARDC yakoze, ni amahano akomeye dukoreye muri Mushaki. Ubuzima bw'abanyekongo navuga ko buri mu kaga nyuma y'uko FARDC ikomeje kurasa buhumyi mu bice bituwe cyane. Ndetse aka kanya navuga ko turi mu gutabara abasirikare bacu bakomeje kugwa kuri uru rugamba. Ndahamya neza ko abasirikare bacu bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ariko nanone bidateza umwuka mubi. Twese turashaka amahoro kandi tugomba kuyaharanira. Tugomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Yego urugamba rugomba gusiga
aba agomba kuba igitambo. Aka kanya tumaze gupfusha abasirikare bakomeye, ndetse aka kanya byamaze kwemezwa ko General Gaceri yamaze guhitanwa n'umwe mu bajenerali bakomeye ku ruhande rwacu. Ariko ibyo byose ntabwo bivuze ngo ducike intege cyangwa duhagarike imirwano, ahubwo twebwe nk'abantu dushaka amahoro ndetse no gukomeza kurwana, turwanira ubutaka bwacu, dukomeza guhatana tujya imbere, ntabwo duhatana dusubira inyuma. Aya magambo abenshi bavuze ko ari mu bwoba bukomeye ndetse no gudetira mu buryo bukomeye kuri uyu Oscar Barinda. Ibi rero benshi bavuga ko bishobora guteza umwiryane hagati y'umutwe wa M23, aho ushobora gucikamo ibice bibiri nyuma y'ibice bitandukanye ukomeje kugenda ukubitirwamo. Ni imirwano yakomeje kugaragara yateje urunturuntu, abayobozi bakomeye cyane ba M23 bakomeje kugenda basiga ubuzima, mu gihe isi n'amahanga bakomeza gutabariza abaturage ndetse babasabira ko bajya babona ibiribwa bihagije ndetse n'ubuvuzi bwa hato na hato bwatuma abaturage babaho neza. Ibyo bije nyuma y'uko isi n'amahanga bimaze kubona ko ibyitwa agahenge Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari kubikozwa, ndetse n'umutwe wa M23 udateze kubikozwa namba. Ni nyuma y'uko Perezida Kagame yagaragaje icyo igihugu cye cyiteguye gukora mu gihe RDC yubahirije amasezerano ya Washington DC. Yavuze ko mu gihe ibyo bihugu byabyubahirije amasezerano ngo nawe yayubahiriza. Ni nyuma y'uko Uganda yanze kwakira ibirindiro by'ingabo za Amerika n'Ubwongereza. Ibi nabyo bigateza umwiryane, tugenda tubigarukaho mu buryo burambuye mu nkuru zacu. Gusa aka kanya ikiba cyose turagenda tukibakurikirana gatanu ku kandi, kuko tugiye guhamagara mugenzi wacu ku murongo w'urugamba, ubundi akatubwira uko byifashe ndetse n'uburyo imirwano ikomeje kwitwara ku rugamba, w'umutwe wa M23 ukomeje gusubizwa inyuma ndetse isi igakomeza kuyicuramiraho. Ibyo byaje gutangazwa n'imwe mu bitangazamakuru, abenshi bati iyi mirwano noneho M23 yagiye kera kubusa, igihe kirageze ngo ikubitwe mu buryo bugaragara. Ese noneho M23 irahungira he ko ikibyimbye cyamenetse? Bimwe mu bihugu mpuzamahanga byongeye kugaragaza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri kugaragaza ko imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibangamiye cyane cyane abaturage, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba igitero gikomeye muri Mushaki, ndetse hagapfamo abasirikare benshi. Ihuriro FCM 23 ryatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 Werurwe 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero gikomeye muri santere ya Mushaki no mu nkengero zaho. Abasirikare benshi bahasiga ubuzima. Mu marira menshi umwe mu baturage twaganiye yagize ati ndasaba M23 gusubira inyuma no kwemera ibyo leta ibasaba, kuko abasirikare hafi ya bose twemeraga bari kubahitana, kandi ibi ngibi birashyira ibibazo bikomeye kuri twe baturage twari dushyigikiye umutwe wa M23. Igihe kirageze rero ngo M23 ive ku izima isubire mu bihugu yagiye iturukamo, kuko byatanga amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aka kanya Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihe akiri umutegetsi ntazemerera umutwe wa M23 kuba ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisubizo kirambye rero nuko bafata iya mbere bakava kuri ubu butaka mu buryo bwemewe, bakerura ko bavuye kuri ubu butaka. Umuvugizi ku ruhande rwa M23 cyangwa se FCM 23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe ahatuwe cyane muri ibi bice byo muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hapfa abasirikare benshi, inzu zabo zirasenywa. Yagize ati twapfushije abasirikare benshi mw'abantu mwe, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo duterere iyo. Abasirikare bapfuye, ndetse aka kanya na Oscar Barinda njye nk'umuvugizi wa M23 ndabona ibintu bindenze. Igihe kirageze ngo
dukomeze turwane ndetse tuhorere abasirikare bacu barimo na General Gaceri waguye muri Mushaki yishwe na drone nanone. Umunyamakuru amubaza ati se mu by'ukuri niye mpamvu mbere mwagaragazaga amashagaga no gutsinda urugamba ariko aka kanya mukaba muri kurushwa mu buryo bukomeye? Ati ntabwo navuga ko turi kurushwa mu buryo bukomeye, ahubwo bari kuturusha amayeri y'urugamba bigatuma badufatirana tutaritegura, ariko mu gihe tuzitegura neza natwe tuzagaruka dufate ibindi bice. Aka kanya biri official twamaze gutakaza Mushaki n'ibice byo muri teritwari ya Masisi, hafi ya byose biri mu maboko y'ingabo z'u Burundi na leta, ariko nanone ntimwirengagize ko badafashwa n'abantu bakeya. Harimo ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza mu buryo bwa bucece, hakaza Tanzania, hakaza Burundi, hakaza n'ibindi bihugu. Ibyo rero ntabwo bitubuza gukomeza kurwana. Turabizi neza ko turi kurwana n'imbaraga zikomeye kandi zishobora gutoranya aho zishaka, zikica aho zishaka, zigakiza aho zishaka. General Gaceri wari uyoboye urugamba rero turabyemera rwose yamaze kutuvamo, ariko ntabwo tugomba gukomeza guhangana dusubira inyuma, ahubwo turahangana tujya imbere. Yakomeje agira ati saa 11:15 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abambari babo ryarashe ibisasu byinshi kandi bitavangura ku bice bituwe cyane muri Mushaki no mu nkengero. Ibi bitero bigabwa buhumyi nk'uko uyu Oscar Barinda bivuga, ati bigabwa rero hatitawe ku buzima bw'abantu, byisha abasivile benshi b'inzirakarengane, bisenya inzu nyinshi. FCM23 yafashe santere ya Mushaki mu ntangiriro z'Ukuboza 2023 ikuyemo ihuriro ry'ingabo za leta z'u Burundi na Wazalendo, ariko aka kanya izo ngabo tuvuze haruguru zikaba zimaze kwigarura bino bice. Ni igice cy'ingenzi rero muri teritwari ya Masisi kiri mu birometero kiri mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Goma. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ingabo zatsinzwe mu buryo bugaragara, ndetse bishobora no guteza ikibazo, bishobora guteza intsinzwi ikomeye, ndetse no kuba isi n'amahanga bashobora kuba babona ko noneho ingabo za leta zamaze kwigarurira ibice bitandukanye, igisigaye ari umujyi wa Goma. Kanyuka yasobanuye ko muri iki gitondo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ikindi gitero gikomeye mu gace gatuwe cyane ka Gakenke muri komine Minembwe, kandi ko ibi byo biri mu mugambi wo kurimbura abanyamurenge burundu. Ibi bitero bikurikiye ikindi cya drone ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izo Burundi, Tanzania, abacancuro ndetse n'abafatanyabikorwa barimo Wazalendo n'abandi ryagabye mu gace ka Kibanda, Magobo, teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuwa 6 Werurwe. FCM23 yatangaje ko abantu 8 biciwe muri iki gitero, abandi 12 barimo n'abasirikare babo barimo na General Gaceri barakomereka mu buryo bukomeye, biteza rero urujijo rukomeye. Ishimangira ko izakomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurinda no kurwanirira abasivile bakomeje kwibasirwa. Ni nyuma y'uko santere ya Mushaki n'ibice bikikije byarashweho n'ingabo za leta. Muri aka kanya bikaba byamaze kwemezwa ko leta ariyo ibifite mu nshingano, ndetse bikaba icyo twakwita ubusabe bugaragara bwo gukomeza n'undi kurwana ku ruhande rugaragara rw'ingabo zo mu mutwe wa M23. Abandi bati ese koko FCM23 yakagombye kubivuga ikoresheje inyandiko cyangwa se video, ikazana bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga birimo Al Jazeera, Jeune Afrique, CNNB ndetse na CNN, hakazana KTN, OBA, RBA, bakaba abahamya, hanyuma bakiyambaza abadiplomate
b'ibihugu nka Uganda, u Rwanda, Kenya, Zimbabwe, Senegal, Ghana, Djibouti, Maroc, Algeria, China, Rusiya, Israel, Suwede, Germany, Japani, Amerika, EU, ONU, ubundi bakirwanaho ku mugaragaro igakomeza mpaka Kinshasa, ibindi by'imishyikirano bikaza nyuma kuko M23 isa naho iri mu marembera. Undi ati harya abari kurenga ku gahenge ni bande? Nyuma y'uko M23 n'ubundi itangaje ko gusa naho irwana ibona ko bidashobotse, yatangiye kwiyambaza ibitangazamakuru kugira ngo irebe ko ari icyo yaramura. Ati ubuzima bwabo busa naho bwagiye mu kaga nyuma yo gupfusha abasirikare bakomeye. Ese nawe ni kubibona? Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, unyemerere nkugeze no mu bindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, n'ubundi hakomeje kumvikana ibitero bikomeye kandi byibasira abasirikare bakomeye ku ruhande rwa M23. Ibi biraca amarenga akomeye cyane yo gusubiza inyuma uyu mutwe wa M23 mu buryo bworoshye, binyuze mu ngabo za leta zifite ubufasha n'umusada ukomeye, aho General Sultan Makenga akomeje kurira, M23 ikomeje gutangaza impfu za hato na hato. Ubu noneho ikigezweho aka kanya ni uko abari ku ruhande rw'umutwe wa M23 batangiye guha ikaze M23, bamwe bashaka kwihungisha mu bice bitandukanye bya Bukavu no mu mujyi wa Goma. Muri aka kanya bamwe mu bakurikirana hafi iby'imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baremeza ko umutwe wa M23 watangiye guhungisha ibikoresho byerekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu. Ibi birateza icyo twakwita akaga gakomeye, aho umutwe wa M23 wongeye kugaragaza imbaraga nke no gutsindwa urugamba mu buryo bukomeye, byatumye isi n'amahanga bahaguruka bavuga ko M23 ikwiye guhagarika imirwano. Abenshi bavuga ko M23 idashyigikiwe na mba, bigateza umwuka mubi n'imirwano hagati y'impande zombi. Oscar Barinda ku ruhande rw'umutwe wa M23 akomeza gutangaza byinshi bitandukanye. Ati turashaka amahoro, ariko aya mahoro yarabuze mu buryo bufatika kuko dukomeje kugabwaho ibitero ubutitsa. Ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kujya mu kaga, ingabo za leta zikomeje kutugabaho ibitero. Turemeranya, tumaze gupfusha abasirikare benshi, tumaze gupfusha bamwe mu basirikare bafite runini badufatiye, ariko aka kanya si cyo cyangombwa. Icyangombwa ni uko twese dufatanya mu rugamba rwo kurwana iyi ntambara kandi tukayitsinda. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda ku ruhande rw'umutwe wa M23, ndetse yemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa n'ibangamiye by'umwihariko abaturage ndetse n'ibindi, aho aka kanya bavuga ko ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'amabuye y'agaciro bikomeje kugorana. Kubera imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatumye ibihugu mpuzamahanga byongera guhaguruka bisaba impande zombi zirebwa n'iyi ntambara guhagarika ibitero bikomeje kugaragara. Ese ibi byose biraza gutanga iki, cyangwa se biraza gutanga iki mu cyatuma umutekano bigaruka? Intambara irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho isi n'amahanga bakomeje kugaragaza ko intambara itazigera irangira, dore ko aka kanya bamwe mu baturage bavuga ko imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko ingabo za leta ziteguye gufata umujyi wa Goma, aho Patrick Muyaya yagize icyo avuga ku ifatwa ndetse n'ibice bitandukanye byo muri Mwenga ndetse na Kavumu, avuga ko biteguye gufata umujyi wa Goma. Uyu Patrick Muyaya yabitangaje nyuma y'uko ingabo za FARDC zikomeje kwigarurira ibice by'ingenzi byo muri teritwari ya Masisi, ndetse aka kanya ingabo z'umutwe wa M23 zikaba zikomeje gutakaza ibice benshi bafata nk'iby'ingenzi. Ibi byabaye nyuma y'ibitero bikomeye, nyuma y'imirwano ikomeye yakomeze guhuza impande zombi. Bimwe mu bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga byemeza ko muri Mushaki, nyuma yo gupfusha abasirikare bakomeye, ibitero bya drone
byongeye kwibasira bikomeye uyu mutwe wa M23, bituma rero benshi bafata iya mbere bavuga ko M23 yagakwiye kumanika amaboko no kwemera imishyikirano mu buryo bworoshye. Nyamara Perezida Félix Antoine Tshisekedi yari yatanze ubutumwa bukomeye bwo kuba amahoro n'umutekano byagaruka, asaba M23 gusubira iyo yavuye. Ibi M23 bifata nk'ikimenyetso kitabaho ndetse itazigera inakora. Ni nyuma y'ubutumwa bwari bumaze igihe buvugwa, unyemere mbugusomere kugira ngo wumve icyateye Perezida Félix Antoine Tshisekedi gukomeza ino mirwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi bavuze ko amakimbirane abera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazakemurwa nuko impande zihanganye zakomeza gukoresha intambara mu mirwano, ko hakiri imirwano kandi agahenge kari mu masezerano kakaba katarigeze kagerwaho nk'uko bitangazwa na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Muri aka kanya kandi amakuru atugeraho ni menshi cyane. Indi iragira iti ni ibikubiye mu itangazo rihuriweho ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibikorwa remezo byo muri kano karere. Iri tangazo kandi ryahuriweho n'ibihugu mpatsibihugu n'ibindi bihugu bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango wunze Ubumwe bw'u Burayi ndetse n'ibihugu byibumbiye mu muryango wa EU ukurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari birimo Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, Denmark, Uburusiya, Suwede ndetse n'Ubusuwisi. Itangazo ry'ibyo bihugu rivuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubera ibikorwa byo kutubahiriza agahenge kemeranyijwe mu masezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza 2025 ndetse n'imyanzuro yafatiwe Doha kuwa 19 Nyakanga 2025 igamije gushyiraho agahenge karambye no guhagarika imirwano burundu. Ibyo rero byateye impungenge. Abandi bati ibyo bihugu bikurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari bivuga ko uko kutubahiriza ayo masezerano hakoreshwa indege za drone mu bitero bya gisirikare, ibintu bishyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile. Bati impande zose zirebwa n'iki kibazo zigomba guhita zisubira ku cyemezo cyo guhagarika imirwano nta gushidikanya kandi zigakomeza ibiganiro by'amahoro nta gisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza ino ntambara. Ibi bihugu kandi byasabye impande zibirebwa n'iki kibazo cyo guhagarika ibi bikorwa by'imirwano ndetse ko byakorwa mu gihe gito. M23 Oscar Barinda yavuze ko ibyo bitazigera bigerwaho kuko ibyo nta hantu ntamwe bireba uyu mutwe. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda nawe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko itangazo ry'abo bagabo ndetse n'ibikorwa byabo bikomeje kwangiza agahenge, by'umwihariko ibitero bya drone byibasira abasivile muri Kongo. Ati gusaba impande bireba kubahiriza ibyo bemeye mu masezerano Washington DC na Doha bigomba gutangira hashyirwa mu bikorwa Konopis, gahunda ihuriweho yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ubwirinzi yemejwe mu biganiro bya Rwanda tariki ya 31 Ukwakira 2024. Mu butumwa bwo kurega isi, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyagaragajwe birimo ibiganiro bihuza impande zombi z'abanyekongo ndetse no guhagarika imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi ari impamvu zumvikana zahoze zisabwa kuva mu mezi yatambutse. Ku kibuga mu burasirazuba bwa Kongo imirwano irakomeje, ahanini hifashishwa indege zitagira abapilote zizwi nka drone zo mu bwoko bwa drone, n'ubundi harimo n'iziherutse gukoreshwa n'ingabo za Kongo mu bitero byagiye bigabwa
mu bitero byagiye bigabwa ndetse bigahitana benshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero hanini biteza umwuka mubi ndetse no gukoreshwa kw'ingabo za Kongo mu bitero byahitanye Liyetona Koloneli Wiringoma wavugiraga umutwe wa M23 cya CFC. Ibitero bya drone rero harimo n'iziherutse kwivugana amwe mu basirikare bakomeye, harimo n'umwe mu bajenerali bakomeye ndetse n'abandi. Aka kanya rero aragenda agaruka amakuru y'amwe mu basirikare bakomeye bakomeje kugaragaza ko bakomeje guhitanwa n'ibitero bikomeye kandi bihitana buri umwe ku wundi ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 wari umaze igihe kinini wigamba gufata agace ka Mwenga gaherereye mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, ariko aka kanya utu duce tukaba turi mu maboko y'ingabo za leta. Ni nyuma y'uko M23 yari yatanze ubutumwa bukomeye ivuga ko izakomeza gukora ibishoboka kugira ngo yigarurire ibice mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ihorere uwitwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ariko aka kanya icyo twavuga ni uko intambara yahinduye isura mu burasirazuba bwa Kongo ndetse igashyira igitutu gikomeye kuri uyu mutwe w'inyeshyamba w'umutwe wa M23. Benshi rero mu basesenguzi bemeza ko ino mirwano kugira ngo irangire bisaba imbaraga za gisirikare kuruta iz'ibiganiro, kuko ibiganiro byagiye bibaho inshuro nyinshi ariko kugira ngo bitange umusaruro bikasa naho bigorana. Ibyo rero nabyo biteza umwuka mubi, aho rero benshi bavuga bati ubundi imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guteza ibibazo, kugeza ubwo bamwe mu baturage yaba abakurikiranira hafi iby'imirwano bavuga ko igihe kigeze ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nubwo bisaba inzira zigenda zigaragara. Ikindi gitero cya gatatu kisanga ni M23 abayobozi bayo bakomeje guhitanwa, turagenda tubigarukaho mu minota iri imbere. Nkurarikira kuza gukurikirana ikiganiro tugiye kujyana na mugenzi wacu ku murongo wa telefone kiraba cyihariye, tugaruka n'ubundi ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uburyo umutwe wa M23 ukomeje gukubitwa inshuro ndetse ubuzima bw'abanyekongo uburyo bukomeje kugenda bwitwara kuri uru rugamba. Ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye, icyo ngusaba ni ugukanda sabone, ukibuka like, share, comment, ubundi tukabana gatanu ku kandi. Ni iby'agaciro gakomeye usharinga mu nshuti zawe. Sabone n'akazogera ka mbere ni iby'ingenzi. Ndagushimiye.